Pagmasosyon tayo po yung misa para king solemnidad ng apong mamakalulu, ing Santo Enchero ning Angeles. Ing magmisa tamo po, Hilobos Kagalang-galang Roberto C. Malyari, D.D., ing obispo ning Dioceses ning San Jose, Nueva Ecija, at ding kayantabe ng pari. Talakad tapo.
King lagyuningig pa, ang poning anak, ang poning banal na espiritu. Amen. Kaluguran kong kapatid, pasalamatan tayong apong Ginoo, kening grasyang makapitipon tamo, ngening pagpiestan tayong piyesta ng Apo. Anyawaran tamo king apong Ginoo, lalo pang panandaman tayo ing kayang presensya, mabiye presensya, ting mabiye lugod para king balang metong kekatamo. Batang maging karapat dapat kening kapag masusyan, arapan ning Diyos, kilalanan tamo yung kekatang kainan at kasalanan, mitnong kababantamong adwaning kayang kapatawaran. Magkumpisal ko, King Diyos, sa maypayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay paligapok kang Santa Maria ang Kaplanman Birhen, karing sablang anghel ng Pong Santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos, sa maypayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawa da ring kasalanan tamo'y dala na katasana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
tamo. O Diyos, sa igpami, biryan mong ingbugtong anak mo, idaw na ing biyena, makapako king krus, para king kaligtasan ing meto ketawan. Ipagkalob mo sana ke kaming makakilala kete king yato, king misteryo ning kamatayana, ing mga intulid kaming magkamit karing banwa, king ablas ning kaligtasan, apekya buta na para ke kami. Itiadwan mi ke ka, O Diyos, king kapamilata ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kametong aning banala Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alana hangga. Pamamasang iba't king libro ning bilang. Kabang dalan, detangano ning pamangainipan, pauli ning makabang pamaglakbe. Bubulong la, laban king Diyos at kang Moses. Liwal mo kami, iba't ka rin Ehipto, ba kami mong mga matekete king disyerto? Keti, alaki nga pangan o ainom na numan. Sinawa na kami kaniting miserableng pamangan. Pauli na dito, in Diyos, peparatang yang ubingan, ang makayalibog karing tao. Dakal la ring may nga mate king Israel, karing tiktok dareting ubingan. Ding tao, linapit lakang Moses at ngara kaya. Mikasala kami, king pamamarsala mi king Ginu at keka. Ipamilitan mo ke sa aking Ginu, baking miligtas kareting ubingan. I Moses, may militan niya para ka rin tao, at ing Ginu nga ng may kibat kaya. Gawa kang meto nga ubingan, ang makayalibog, at isabit me king meto nga asta, kalupan ning metong estandarte. Ninuman ing maket, nung lumaweya kaniting ubingan, agewa mo, niya. Inya, miyubog yaping ubingan a bronze i Moses, at sinabi na king metong asta, antimoking estandarte. At nung meket siyang ubingan ing ninuman, at linawe yaking ubingan na bronze, eya melaus mete. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Karinggamat mo, panipala ko, ingbiye ko. Karinggamat mo, panipala ko, ingbiye ko. Keka, o Ginu, karing kumagsantong, kapilan man, musapay tulot, ing mabagyo ko. King ulin ing kekang pakalulo, ikabos mo ko. Karing gamat mo, karing kupanibala, hindi ako. Ika, ing manat buska ko, o Ginu. Karinggamat mo, panipala ko, ingbiye ko. King harapan daring sabla kung kalaban, minuli kong metong alipustan. Minuli kong metong alipustan, karing kasiping kumbale.
Metong alilipakan, karing kakalugurang ko, metong nakumang pitatakutan. Karinggamat mo, panipala ko, imbiyak ko. Dapat ako, kaya kako manalig, O Ginoo, nga kong sasabi, Ika ing Diyos ko, imbiya ko, at so karenggamat mo. Ikabos mo ko karenggamat da, reng masama ka na ako. Karinggamat mo, panipala ko, imbiyak ko. Busdan beng tumiman ing lupang mo, kining kaya kang talasuyo. Iligtas mo ko, paulin ing lugod mo. Tatagan niyo ing kaya kong sarili, at sikanan niyo ing lubyo. Ikong sablang manalig, king Ginoo. Karinggamat mo, panipala ko, imbiyak ko. Karinggamat mo, panipala ko, imbiyak ko. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Carintao, Filipos. Iyak Yesu Kristo, bistaman at kayo, impanga Diyos, makanyan man enay ng kaminan, ingkayang pangapante king Diyos. Bagkus, linubas na ingkayang sarili, king sablang kamalan. At kinwa na ingaske, ning metong ayalipan, at may kiwangi siya karintao, king sablang bage. King pa makiwangis na karintao, migpakumbabayo, may git karing sabla, at meging mapamintuya, ang gaking tinggap na ing kamatayan, ing metong akrus. Dapat ing Diyos naman, pinukune king matas amatas, at dininaneng lagyo, amimigit, karing sablang lagyo. Banketo, king lagyo ng Jesus, sukat lang siklawod, ding sablang tud, ding karinban mo, at ding keti king labuag, at ding king lalam ning labuag, at ding sablandila, sukat lang ipasyag, king Yesu Kristo, yaing Ginoo, king ikaligayo, ning Diyos igpa. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Hingginuman tabi ake kayo. Pamamasaking maya pabalita, hagpang kang sanuan. Nganang Jesus kang Nicodemo, halapang miras ka rin banwa, nung emoy tang tinipa, iba't banwa, at itiyapin ing anak ning tao, atsu banwa. Numakanano neng tinas Moises, itang ubingan na bronsi, king metong asta, karin king disyerto, makanyan niyang sukat itas, ing anak ning tao. Banketa, ing ninumang manwala kaya, magkamit yang biye, alanganga. Wa in Diyos, tutuneng kaluguran ning yato, ang gaking binyening kabubugtungan ng anak. Banketa, ninuman ing manwala kaya, eya mi pahamak, nunemi kabiyeyang alanganga. Ang pating Diyos tinubod ne ing kayang anak, kediking yato, para ukumaning yato, nune para iligtas ne, king kapamilatan ning anak na. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Luklok tamo po. Deng kaya katamo pong kapatid pari, kaya betamo kening kapag masusyan, panimunana po ning kaya katamong kura paroko, Father Noli. Denggam pong servant leaders tamo, keng kaya katang parokya, lalo na po deng mag-serve ngeni, deng choir, deng Knights of the Altar, deng lay ministers, deng collectors, balang metong pong at yung eniketi, denggang deboto na pong apo. Happy Fiesta po kay Kongan. Eko po balo nung malino kay katangan na yung pagpiestan tamo is the dead Christ in mete Jesus. Dapat tapo magpiesta. Dapat malungkot tamo at kikyak. Uling ing mete Jesus. Ing kaya katamo pong ditinan pansin, kening kaya katang kapag masusyan. Madalas po, daramdaman tamo, sasabihan dareng dakal, ing tunay kaluguran ka no, akit meng tutu pang kayabe me keng kanawan
ang pongking kasakitan. In sickness and in health, kalupan na po ning asawa. Pangapo kaning meto nga kaluguran, kaya biyamya mo po tang manawa nga ning ganda-ganda. Kay ba't po tang darala na kang kasakitan at kapag subukan, emo na yakit. At emo na yakakit, emo magparamdam, ining kaluguran kanong yan, eto tong kaluguran. Ekbalo nung at na po sinabi kayo, makasadya kong idawon ng biye ko para kay ka. Ekbalo ding asawa yo po, no nga sabi da na kay kayo ini, I'm ready to die for you. I'm ready to offer my life to you. Panga po sinabi da kay kayo yan, panandaman nyo talagang ing maragulas saya. Panandaman mo, maulaga ka kaya ning tao ngayon because he or she is ready to offer his life for you. Makasadya nang idawon ning biyena para kay ka. Pero, ang gamo pong salita pa ita. Kailangan na pong patutuanan kayong konkretong karanasan. Pota pong ing meto nga pengaring malugod, meteya. Kayong anak na, panandaman niyo yung imami, itatang mi, dinawo na nga ningegana-gana para kaya kami. Meteya para kaya kami. May subok po, subok ing lugod uling konkreto nga akakita mo, keng biyeda ring pengarita mo ing lugod da. Ang ganang matela. It's a love that is tested. Ini po yung pagmasusyan tamong yan. A love that is real and tested. Uling nga pong Ginoo, Jesus. And amo sinabi, kaya katamong, I'm ready to die for you. He really offered His life for us. Talagang dinawo na po yung biyena para kay katamo. Anyapin ngayon pinanditay ni how I wish. Ing panalangin ko po, sana balang metong kay katamo, panandamana, sasabyan na ni nga pong Ginoo kay katamo, kaluguranda ka. At sana panandaman tamo po, ing ulaga ning balang metong kay katamo. Uling Jesus, Diyos, ami katawang tao, dinawo na po yung biyena para kayong balang metong kay katamo. You are precious. Balang metong kay katamo, maulagaya kay nga pong Ginoo. At ini po yung abi-abi tamong pagmasusyan ngayon. Pasalamatan tayo nga pong Ginoo. King lugod na. Ngayon pong, hanggang pong, ngayon ngaldong iti, hanggang 29, o starting October 4, hanggang pong October 29, ing kekatamong Santo Papa, kaya bedal po ding eganaganang Synodal Fathers. Kaya be po ya pong ambu, uling yung presidente na ningke kaming Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang po po'y Bishop Milo, yung Vice President, and then Cardinal Samo, at siya lang ang po king
King Roma, kaya bedering Santo Papa, deng representatives sa po, deng ganaganang dioceses all over the world. Nano po yung pisabyanda, ing panagkat na ning kekatang panahon, ing panagkat na ning banal na espiritu, that we become a synodal church, keng makuya da salita, agkata nakatamo po ning panahon tamo at ning banal na espiritu, na maging pisamban ang maglakad abe-abe. Simbahang naglalakad ng sama-sama, walang iwanan, lahat kasama, kasama lahat. Kasama lahat. Nganing panahon na dinalanta mo po at dadalan pang miyailiwang kapagsabukan, kay iba't na pa mo po ning pandemic, at maggera ka rin king Russia at king Ukraine, maggera king Israel, mialiwang bagyo, earthquake, mialiwang kalamidad at daralanan tamo po king mabilugaya to panahon anong kapilan, panandaman tamo, you cannot be alone. Emo agyo ing gana-gana. Emo api bata. Ing mialiwang kasakitan na malihing dalanan tamo. Anya pong pandemya, meging malino kay katamo na at no po karakal deng ating issue keng mental health. At no karakal deng issue about suicide. Magpatiwakal. Hanggang nganing panahon tamo, nganing panahon na panandaman tamo, you cannot be alone. Ngayon na po, lalong panagkat kay katamo ni nga pong Ginoo, we have to walk together. Huwag kang maglakad ng mag-isa lang. Huwag mong harapin yung problema na nag-iisa lang. You have to walk together. At ing metong pong panagkat kay katamo, nganing panahon na ini, yapining pamakiramdam. Pamakiramdam. Importante ya po. Ing pandemya gave us the grace to stop. Tuknang. And treasure every member of the family. Maulaga, palayang tutok ng tamo. At kikilalanan tamo yung ulaganan ng balang miyembro ng pamilya. May kapanahon tamong makiramdam. I don't know if you ever spent time to listen during the pandemic. Pero ngayon panahon na ini po yung panagkat na po ng kekatamong Santa Iglesia, o sabihan tamo nga pong Ginoo mismo, that we listen. To be able to listen, kailangan pong manahimik tamo. Spongkay kasi madaldal tamo. Spongkay maguluta isip, maguluta pilubluban, we have to silence ourselves. And the best way to silence our thoughts and our hearts, yapin po itang responsorial psalm tamo, yung panagkat na po ng responsorial psalm tamo. Father, into your hands I commend my spirit. Tasanang magsani tamong magdaon. Kaya nga pong Ginoo. Dengeta mo gyu, darawang tala, Lord, ika ng bala, I put this in your hands. Kakabit ko nga, keng gamat mo, Ginoo, dening
lulob keng isip ko, magugulo keng pilubluban ko, I put everything in your hands. This is the only way to silence the heart, to silence the mind. We put everything in the hands of God. At Jesus po, hanggang naranasan na po yung matinding kasakitan. At na po sinarili. Makabuklat siya keng sika na nababiyan ng imana. Makabuklat siya keng sika na nababiyada rin kayang talatuki. Makabuklat siya lalong-lalo na keng sika na nababiyan na ningikpa. Tamong at syubanwa. Father, into your hands I commend my spirit. Igpa, karinggamat mo, daraon keng kaladwa ko. At na pukawulaga na makapanahimik tamo, bangkanita, makapakiramdam tamo, lalong-lalo na po keng apong Ginoo. Keng banal na Espiritu. Ini po yung buri ng i-emphasize, bigyang diin ng ating Santo Papa ngayong panahon natin. The Spirit is alive. Ing banal na Espiritu mabiyayang mabiye. Keng Santa Iglesia, pero maulaga, ing apakiramdaman taya. Ing sasabianan ng banal na Espiritu kay katamo. So ini po yung mumunang diling panagkat. To listen. Listen. Mumuna kayong banal na Espiritu. Listen to one another. Believe that the Holy Spirit talks to us through one another. Especially po the members of our families. Pero yung mas sigit kanita, yung kaya katamo pong Santo Papang Eni, agkata na katamo to go to the peripheries. Listen to those in the peripheries. Dito pong dati-dati malayo, malawot, kaya nga pong Ginoo. Nabengi pa mo po, I was listening to the dialogue of the Holy Father with the young people. Miyaliwala po, ating pornographic star o mag-produce siya pong pornographic material sa pamisalina keng internet. Ating victim of abuse, ating lesbian, ating LGBTQ+. The Holy Father was there listening to them. Of course, ating pong pinandit, sabihan na ning Holy Father, we have to call a spade. Panga po, kailangan na ng makanya na itang, we cannot just accept itang everything na itanggang miyaliwata mo kapanwalan, sabihan na, I love you, pasensya na ka, liwa ako pamisip, aliwain ka na akong conviction, pero tatanggapan da ka as my brother and as my sister. I want to walk with you. I want to accompany you in your journey. Anyawaran tamo po kay nga pong Ginoo ing pagkaluban na katamong grasya sana itang makiramdam masalese. King balang metong maski na po king metong ayanak. I remember a mother magluto ya po busy keng kusina and all of a sudden ini po to life experience na ng metong ima. Yang dinatang niya po itang 3-year-old daughter na. Ginapit siya kaya, abitane palda.
getting her attention. Ang gawa na po, ininane po ininaneng api naning kayang kalang at dinukuya and started to listen wholeheartedly to the daughter. Makuyad mo pong pinandit, 1 minute. Kay ba't naning 1 minute, sabi na po kay anak na, magluto yung ima. Busy yung ima, pwede na kang mag-obra ka rin. Gusto pong kahit madalas busy, tamo pong busy. Many times, we have no time really to listen. Isang kahit kikiyak na yung metong at metong, still, we do not stop and listen. Yapin po yung challenge na po ng pamakiramdamin eh. Isang kahit dakaltangan po, gagawang importanteng bagay. And we cannot stop. At tatanda ng kaya po, anyang masakit siya po iapo ko. Sabi mi ngan, ikeng mi kakapatad, basic ngan. Dakal kaya ngan gagawan. Tapong metong mga kapatid ko, yan mo yung tinok ng kayang obra na. Pagkanta asesene po apo mi. Anyang mete apo mi, 10 days siya pong makaburol. Kami ngan, may katok ng kaya po kayong obra mi. Anya ping misan na bengi, sabi ko, sabihan tamongan, bisitangan. Yang masakit siya yapo. O ba't ngayon may katok ng tanaman pala? All we have to do is to decide to stop and give time. Anyawaran tamo po, simplihan mo po, ing panagkat na ngayon, dakal pa po panagkat, pero ini po very basic. Iyan nga nyawara na po kay katamo ning panagkat ning panahon to become a synodal church. Pisamban na maglakad abe-abe. It means finding time for each other. Finding time to listen. And many times, to be able to do this, we have to stop. Kailangan tangtok ng kareng bagay, isipan tamong maulaga. Pang kanita mo, aparamdam tamo king metong at metong, maulagayeng metong at metong. Work is work. Maulagaya, pero ing tao mas maulagaya po kesa king obra tamo. At tatanda ng kaya po niyang 2021, anyang may gumpisa po yung synodal consultation. Keng pintalan nila po deng construction workers, keng metong nga lugar. Really, just to listen to them. Anya pong ipagkwento na, all of a sudden, ito pong metong karela, sabi na, salamat po keng pamamaya yung oras kaya kami. Pintalan nyo kaya pa Kenny. Pamamaya yung ulaga kaya kami. Kasi para karera po, when you find time for people, it means you value them. Sabi na po, dati-dati po sisimba ko po eh. Kaya be ko ding pamilya ko. Malambad na pong panahon eh, kaya makasimba. Pero ngayon po, uling tininan nyo kayong panahon, ing panandam ko, hamuna na ako ni nga pong Ginoo, ing simba ko balang Domingo. Kaya beda rin pamilya ko. Because he felt valued by the church. Anyawaran tamo po kay nga pong Ginoo. So, panakatamongan. Kay ba't na po ning synod on synodality sa Gewada po King Rome,
Balo ko po dakala hamon, dakala challenges keng Santa Iglesia. Ing maulaga po sana, nano maning panagkat na ning pisamban, makasadyata sana. Kasi po yung Santo Papa tamong ini, burin na pong, alam mo po buring amunan, he does not just want to challenge cardinals, bishops, priests, religious, and lay leaders, burin na pong hamunan deng balang binyagan. Balang binyagan. Are you baptized? Binyagan ka? When you were baptized, you became part of the mystical body of Christ. Maging parte na ka ng mistikong katawan ng Kristo at nakaulaga na anuman yung papel mo, gawan mo. Anak ka man, matwa ka man, kayanakan ka man, kalulu ka man, ingke katamo pong basic principle, paniwalan, nobody is so poor that he has nothing to give. Nobody is so rich that he has nothing to receive. King Santa Iglesia, kalupan na po ning katawan, every member, every part of the body, may papanyaw na po. Ipapanyaw na po. Anya pining hamon, kareng makwalta, kareng biyasang-biyasa, don't ever think and say, I don't need anything. So makanyan mo naman kareng kalulu, at alang pegaralan, mo dapat sabihan, ala ko nga ibi. Because every one of us is a gift of God. Every one of us is blessed by the Lord. At yung tamong blessings, dapat tamong idake king metong at metong. May, sana po, ining kapyasan na po nga po, maging dalan niya ba palablaban ng lalo, ing lugod take nga pong Ginoo, at ligod taking Santa Iglesia, at lugod taking metong at metong. Ing Diyos sa igpatamu, biryanang lumasaya at mateya king krus, Yesu Kristong ginutamo. Ban matetamo naman king kasalanan at subling miye, king bayong biye, kambena, king kapanaligan at tiwala, ipaladta lakeya ring pamangailangan tamo. Ing kekatamong pakibat, Ginoo, king pakalulumo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, king pakalulo mo, pakiramdaman mo kami. Ban ning Santo Papa, i Francisco, ing obispo tamo, i Florentino, adeng sablang obispo, pari at Diakono, misundulang may yubog king Biera, pagpangkang Jesus, ing lupa ning pakalulo ning Diyos. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, king pakalulo mo, pakiramdaman mo kami. Banding sablang manungkulan king gobyerno, kimutla at pang king konsensyara, at paratirang manimuna king lagyuning pamagmasabal at kapayapan, bang miwangis la kang Jesus, ing mayap apastol. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, king pakalulo mo, pakiramdaman mo kami. Banding masakit, manakit, king pamikayap at kapagdanan, king karelang sakit. King kapamilatan, ning kasalpantayanan da, king mamakalulong lugod ning Diyos. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, king pakalulo mo, pakiramdaman mo kami. Bani tamo nga na magdulap king pakalulo, pamamatawad, pamagipakayap at masabal ning Diyos. Ipagkalub kaya tamo ing kapagnasan, deng puso tamo. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, king pakalulo mo, pakiramdaman mo kami.
Banding mayangon na biya tamong kapatad, kambiyan ng Kristo, king pangabinyagda, sublila naman sanang miye, kambening kimbiye, alanganga. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, king pakalulo mo, pakiramdaman mo kami. Panalangin tamo ngeni, ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, king pakalulo mo, pakiramdaman mo kami. Mapakalulong igpa, kang Kristo Jesus, anak mo, mayakit yung lupa ning pakalulo mo. Pakiramdaman mo yung panalangin ning balayan na magdulap manakit king lupa mo, at pagkalub mo yung pagnasanding puso mi. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Nalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggap yara paning Dios, igpang mayupaya. Tanggapanes sanang Ginoo iting daon karing gamat mo, king kapuri at ikiligaya ning kay ang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sigpang lubos mayupaya, malugod mo sanang tanggapan niting yayain ning Santa Iglesia mo, ban matula na lang pagmasusyan ding banal a misteryo, mi pagmulan king pamikatawa ng tao ning bugtong anak mo. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka antimorin, Yat nayo ring pusuyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayo ing Ginoo at Diyos tamo. hiti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at ampong matulid, ing purian ampong pasalamatan daka, kapilan man ampong nukarin man. Paigpa, Diyos, amalugod ampong maganaka. Ampat pekyabutan mo ing kaligtasan ning meto ketawan, king dutong ning krus, bangketa, nung no karinibat ing kamatayan, karin mo naman misubli ing biye. Bangkanita itang migtagumpe king dutong madaigya naman king dutong king kapamilata ng Kristong Ginumi. King kapamilata na namang Kristo. Ring sablang angela daralit alang likat king harapan mo sa sambanda ing kamalan mo. Bustan mong milaok king karela ing siwalami. Ngening king mikakametong mong stula ngaming ang pupuri. Banal mingig pa, karapat dapat nakang purian ning metuyatu, uling kapamilatan ning kaya kang anak, Yeso Kristong Ginumi at king kayo payaning banal Espiritu, dininan mong biyat kabanalan ning sabla. Alakang tuknang mamaus king kaya kang balayan, ban manibat king kaya slag ning aldo hangga king kayalbog na, ing dalise daon miyampang ya bilang kapanyamban king lagyo mo. Igpapagamo mumi, ing pabanalan mula king Espiritu mo, retingay na daralamit daraon keka. Ban maging katawan at dayano ning kekang anak, Yeso Kristong Ginumi, aminutos ke kami ban pagmasusyan miya iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kingwaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ne at binyane karingkeyang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para ke kayo.
Pakanyan mo naman, kay bant ni ngapunan, kingwaning kalis, pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, kongan, minum ko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka ring sablang tao, bangket ami patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Igpagaganakan ming kamatayan ng kaya kang anak, aming abus kaya kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaitas na bano, kabang panayan ming panyatang ng pasibayo, inyadaraon miya kaya kahit bilang kapasalamatan iting mabye at banala sakripisyo. Balikdan ming yayain ng kaya kang Santa Iglesia, at lawan ming midaon king sarili na, pauli ng kamatayan ay kuha na kaming sinut keka. Pagkalam mo king kaming misulo-sulo king kayang katawan at daya, mikapmuan kami king banal na Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mo Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ayalanganggang daun keka, at papalyariya na kaming mirakayanan king pimamananding kekang santo, muna kambe ng Maria, kapilanman birhen na induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang esposo, kambe ring nuan mong apostol, ampon maligayang martir, at ding sablang santo. Paulining pamamilatanda, manalig kaming merinan, kasaw panalang patanat, king arapan mo. Igpa, iti sanang ayin ning pangasut mi keka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan. Para king mabilugayato, pasignangan mesa king kasalpantayanan at lugod. In Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe kete king yato, kambining kekang talasuyo, Ipapa Francisco, ating kekaming obispo Florentino, Iapuseto ing obispo emerito, at ang timurin obispo Roberto, ating sablang obispo pari at diakono, ating mabilog mong balayan, ay natbus ning kekang anak. Iba pakiramdaman mong mitmong pakalulo ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong talagad arapan mo. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nulapangan makasawot. Kanakan mula naman ding kapatid ming mayangon na biye at ding sablang kaya kami matulat memon na keteking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kaya kang kayarian anong nu kami manayang magkamit. Lubos king ligaya mo nga langanga, king kapamilatan ng Kristong ginumi aking uli na, pagkalub mo king yato ing sablang bage mayap.
King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni, manalangin tamong mitnong kapanaligan, ampong lugod kingig pa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo, isablang marok. Malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon, may ban king kasopa ning kaya kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo. Ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo ang pangbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antemorin. Pakitangeni king metong at metong ing kapayapaan ng Kristo.
Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako, king kasalanan ning yatu, nuan laring mayaws, king apuna ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapat iagkasmeng amano mo, kumayap na ako. Para king organisadong pamakinabang, tukyan tala ding CGCO Usherets, nung no karintamo maglinya. By the handya pa rin po ing pamakinabang. Salamat po.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kaniting pamananggap mi king banala pamakinabang, pagpatalampu mi keka, king ding sablangin at bus mo, king kapamilataning dutong ning krus, makapagkalambie, sopan mo lang misadsad, ang gaking ligaya ning pangasubling mebie, iti aduan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Ngeni po para kalantaya, iyapong mamakalulu, king kapamilataning metong adalit. Lukluk tapo sagli para po karing mapila na announcements ang pompong di mo tama no. Umuna po atin tamo pong second collection ngeni para king ramp restoration and maintenance program ning kakatamo pong Pisamban Maragul para po king ongoing work agagawan tamo. Kadwa po atin pamurin po ing kakatamong second wave ning kakatang raffle again for the restoration of the Pisamban Maragul, deta pong bisa, atin pong magtinda kita king kilwal, kindaratan pong Sabado, Paldakat Pulayi, Year 4, isang fun run at fun ride event, annual tayo pong gagawa niti, to help raise funds again for the restoration of the parish. At magumpisa po ngeni, ang kakindaratan pong Sunday, Domingo, at intamo pong early Christmas bazaar, kinkakatamo pong HRP patio, suportan tala po, rene pong concessionaires namo. At tri-devotional prayer booklet, available ya pa mo rin po. At kindaratang pong October 31, Pamisamakding Santo, year 13. 13 years na pong gagawa ni kakatang Parade of Saints, the Catholic way of celebrating All Hallows Eve. Kaya po karing kayanakan, kambeding kaya kayong pengari, papagsuluran nyo lang pong malan din kaya katamo pong anak. Registration starts at 2 p.m. At ding mumunang dinalan po, manuli lang gift and loot bags. At alas 5 po, kanitang aldo, may kamisa po anting pamupos ning kaya katamo pong selebrasyon. Deta mo naman pong magprosesyon, yung kaya katang opisina, kaya tikin Pisamban, at inla pong drive, magtindang kandilang pamprosesyon ngeni, at syula po king kilwal, supportan tala po. At ngeni mo naman po, kunan po yung opportunity IT,
In behalf and on behalf of the whole parish, especially our beloved parish priest, Among Noli, Among Meg, at Among Makmak, at deti pong parishioners tamo, servant leaders, payabot mi po karing kapatid tamong pari, ing pamipasalamat mi po king pamakyabe yo kaniting kapag masusyan. Pakilala ko la po kay kayo. Mumuna po Father Jerome Roque at Father Dudley Villanueva, kasalukuyan pong formators po king Pre-College Department ning kakatamong Mother of Good Counsel Seminary. Father Dudley po, metong yang Angeles-born priest. Another Angeles-born priest, ing kaluguran tamo pong Father Howell Suarez, parish priest na po ning Santo Rosario Parish karin po king Masantol. Atene po aliwaki katamo, kaya betayan ng Domingo, Father Ben Roquero, MSc, karen pong MSc Fathers, kani po Chevalier. Dakala salamat po among skin pong pamanangu at pamanagon king kakatang ka-fiestan. Lalong-lalo na po karen mo naman milabasan tamong fiesta. See you next year. Dakala salamat po. At ngayon po tinya pong burin sabihan ng kaya katamo pong kura paroko, among Noli Fernandez, pakiramdam tayo po. Mayap abeng ng Diyos po kaya kayungan, king lagyuda po rin kaya katamong HRP clergy, and our parishioners, burirakongan pasalamatan, so pasalamatan ano po nga pong Jasper, ding mig-concelebrate kaniting Santa Misa. Ako ing magpasalamat at magpakilala king kakatamong main celebrant, uling pareho keng makamaluto. Ing main celebrant tamo po yapin ing kakatamong obispo, maging auxiliary bishop ya po keti king Archdiocese of San Fernando, kaibat maging parish priest tayo paketi. At ngayon po yung obispo ng San Jose, Diocese of San Jose, Nueva Ecija. Palakpakan tayo po Bishop Bobet Malyari. Among Bishop, dakal po salamat king kaya kayong oras, king kaya kayong presensya, at lalong higit king kaya kayong spiritual message kaya kamingan po. Peka-stress ng apong Bishop Bobet, nung talagang panandaman tamo ing lugod na ning Diyos. No kasing etamo panandaman ing lugod na ning Diyos, etamo po malyaring pakibatan. Lawen niyo po triple fiestas, Angel de la Guardia, Lanabal de Angeles, ang po pa yung katlo, iya po mamakalulu. Karingegan na ganang parokya, itamo po nga tingatlong fiesta, sesela na kayo mo. Gustong menabu ko paking imperno kanyan, ay ginuko. Sana mirastangan king banwa at long piyesta. Kalugod na ni nga pong Ginoo, karakala bendisyon. At sinabi na pong nga pong Bishop Bobet, sana akit tamo ing lugod na ning Diyos kaya katamo. Meteya para kaya katamongan. There is no greater love than this, than to lay down one's life for one's friends. Ay biyeming pera, ay biyeming oras, ay biyeming talento, pero po tang ibiyeme ing biyemo, o itapuing pekamakatas diling uri ning lugod. Potang idawon mo ing kekang sariling biye. Ikita mo po ing lugod na ning Diyos. Ngeni, nanong pakibat tamo king lugod na? Iyapin po keng daratang a Domingo, simbata mo, pakirandaman niya,
ing sabiyan ng Kristo, e kune po sa sabiyan, simba na kayo mo keng Domingo. Peka stress na po ing synodality, maglakbeta mong abeyabe, anting met nga komunidad, abeyabe, alang mumuna, alang malalakwan. If you want to walk faster, walk alone. And if you want to walk farther and reach our destination, let us walk together. Ala pong malalakwan, alang mo muna, whether you are rich or poor, educated or uneducated, kailangan po miyabe-yabe tam. Amen. Ala pong mitatawli, alang mumutna, agnan. So, dakal pong salamat, Bishop Bobet, Adam Timuri na kalimwang ke, kailangan biyasatang makirandam. Time to listen. Biyasatan ng makirandam, king metong at metong, bataya po nga kilala, ing metong at aluguran at hakayabi, maglakbe. Panupayayo po, uling tauliya pong selebrasyon ini, I just want to thank everybody, ikay man po ni, o ining message. Our dear parishioners, devotees, pilgrims, Angelenos, and friends, my dear brothers and sisters in Christ, greetings of peace in the name of our Lord. By the grace of God, our Holy Rosary Parish offered meaningfully and solemnly its deep gratitude and thanksgiving to our three most holy patrons, the Holy Guardian Angels, Our Lady of the Most Holy Rosary, La Naval de Angeles, and Apo Mama Kalulu, our fierce protector, motherly intercessor, and boundless source of love and mercy in our lives, in our parish, and in Angeles City, through the triple fiesta celebrations, Fiestang Angel, Fiestang Naval, and Fiestang Apu, from September 28 to October 27, 2023. You may kindly recall that I, as your parish priest, and with my fellow clergy at HRP, Father Meg, Father Jasper, and Father Mark Anthony, and together the HRP Fiesta Committee 2023 have asked and requested you, our dear parishioners, devotees, and Angelenos, to actively participate and join in the celebrations and offerings of thanksgiving and praise through our three Fiesta celebrations. Let us now express our deep gratitude, profound appreciation, and thankfulness for your solid show of support for the celebration and commemoration of Holy Rosary Parish 194th Fiesta Naval season. To our dear parishioners, mass attendees, devotees, and pilgrims, both face-to-face and via online live streaming from the parish, Angeles City, throughout Pampanga, and from other provinces and regions and in other parts of the world. To our mass sponsors of our liturgical celebrations and masses through the Triduum Novena, Kinario, and Fiesta Masses, our most essential, most important celebrations for the whole month of October. To our special sponsors and donors through individual,
family, business, organizational, institutional, and sectoral sponsorships of our fiesta celebrations and fiesta-related activities this year. To our contributors and sharers who joined and participated in the Triduum, Novena, Quinario, Fiesta Masses, and regular daily and Sunday Masses, and personally offering the HRP love offering envelopes during our Eucharistic celebrations throughout the whole month of October. You have responded with tremendous assistance and incredible patronage and participation. Dakal at dakal pong salamat. Thank you very much for your generosity and open-handedness to the parish because of your faith in God and your devotion to our three most holy patrons. To our officers and members of HRP, Parish Pastoral Council, the HRP mandated organizations, the officers and members of HRP chapels and barangay pastoral councils, HRP parish ministerial offices or office, HRP administrative office, HRP support staff, HRP security personnel, our HRP volunteers, and the heads and members of the HRP Fiesta Committee 2023. To the Angeles City LGUs, led by our Honorable Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. and the Angeles City LGU departments and offices, Angeles City Police Office, heads and councils of Barangay Santo Rosario, Barangay San Jose, Barangay San Vicente, Barangay San Pablo, Barangay San Roque, Barangay San Nicolas, Barangay Santo Cristo, and Nepo Subdivision, Edwina Street. And to all who serve and volunteered selflessly and sometimes even anonymously during this 194th Fiesta Nambal season. Kaya kayungan po, dakal pong salamat. May di Santong Anghel, our Indung Birhen ning Santo Rosario, Lanabal de Angeles, and our Apong Mama Kalulu always keep you and inspire you in hope, faith, and charity. May God bless you and your loved ones and provide for you abundantly all your days for your fervent generosity and glad kindness and sharing in your families, our parish, and community. Misulusulutana, miyayin kapasalamatan at kapuriyan king Ginoo, kapamilatan ding piyesta, ding kakatamong atlong patulunan. Kaya kayungan po, dakal at dakala salamat. Inginu mantabe yake kayo. At keka antimurin. Mi puri yung lagyo ning Ginoo. Ngeni ampon kapilan paman. Ing kasaupan tamo at yuking lagyo ning Ginoo. Aginawa king banwa ampon yato. Bendisyonan na kayo ning Dios, amay payang tutuing igpa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Yari na po yung kikatang kapag masusya na may kayo king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat King Diyos.